Сувар халықта жансамлі хиршулыт лайынды күріганзіне хойын пұлдарулығы без авандарайды. Чуваш республикин тада Россия культурын тавади вишлещене Анатолий Музыкантов ерсі бараган ушкан, ша хужыра ташта да житне шыржып жайынжы Чилай фестивальбе омырдурал лауреат ятне девишне. Суварзем мщене сезона пуян концерт программе бе ушрещ. Анатолий Николаевич Музыкантов хужамада ташыры бұлдарулық негура хой суйла заилне дейін. Анжақ көінбек мариккен. Унын аслашын ех таврари чаплы кеслеже бұлна. Хой сталаны музыка инструменті зембе туйшу үйдырық жүрене. Чваш хушинже дене керце вырыс хужамаде барасы елана керсен, візем Музыкантов сем болсадына. Пұлдарулық юнба күшать. Унын пұрдеблеген апышыде Валентина Тарават Чиравша, чембір енже юрлаган сен не ергелесе ерце бұны бе баларына. Халі икешіде Россия культурындава девишлешченесем. Ман аттек ыды ташлатшы. Аттен шылле, ман аслы деде, ман асырахи. Волочат мажук мастерда жүш болна. Ништан нем гурмазы болмас ол. Менер гурнават. Өзем кезе ташлады кададаш тебірре. Шулалық видере вылек пухынды вғытыра. Туптан вылдаша. Ансамблень программе шулсерень улшынса пуянланса брать. Ташышсене потекрень вренце үстерме ансат марбулинде Анатолий Николаевич евырлыха парнаган ешимар. Потекизем балетмейстер жумне пиле гулды шиде шулданах явышаща. Тебрушканенде певе гемедыдыннысем. Тәппенде аслысем, кунданде сцена жіне тухмазыр пұрынма бұлдарайманнысем, ташлама прағайманнысем әмірдірші бек жүреші демелі. Візем хушинде пірдвансем де, ашамыш бе адисем де, кугашы бе мұнуге де бұр. Түнки парапан, авынас-савынас, ахаяс, хавал, хамырла, пердажы ғышын тепри теретленсе чуна-чунатландарать. Кураган чываш туйынде де бұлза гурать, адылжы дырыхінде бұрнаган халық сен пірлехи ташибеде келенет. Республика Пермпачакке, она хоть чулизем, она трезем, она тендиземге. Пурбаре парбелинген айка кайманха. Удулдадыра пыр, конечно. Тунгер бейде, музыка я не бейде. Вот капла специально, куенди даже, курайын да шидиземан, твас келмес. Эвер чавашсен. Россия культуры министерствен «Душа России» премиен кебір лауреаджа Сергей Федотов ерцебіраган еревет ансамбль хальхинде сувархыны. Музыкантов сен Ирина Хера концерда ядарласа мускавран шитне. Иге артизы надизем сцены жіндех шиденне булмалла, ашамы жінден юлашын мар. Баласын жинжесіне. Гастролде жүрене алына бірле. Хавармал денегенді болман. Волынде бірене дұқсағайны суварба. Ебі шамбырсын театр беде бірене дұқсағайны. Бірле де жүрене беріне жазем. Асламышсен бейде хаварына қоғамайзем бе. Вот шамбегі зешірзем. Искусствора ішлеген жинзіне дезем. Сымақмай мұшыр херіх бір жол бірле. Ялан денебек юнашар келде де әшіреде. Бір-біріне шүрзымақрана қынан мабышланы әнде дешівізем. Кебіргенжен икешінде тяс-тязақ гастроле, шул жүреве дұқса жүренебе, еврлық семде самаяқ пұлны бұл. Баллах евр бір енден зесін, мәшін дезесін. Ажазым үзеші, Каранеріні шүралжиханде Сергейінде, малдаги ұбышқарам бұлайханде болман. Вол вилжеденде бәтчен юлдымдан водана дұқырым. Вара каймалла гастроле. Ажазыне пірле, изіға пірі, ялайле жеп пірі. Вот ажазыне стоғыма жүк бұр бірек, хамыр жеп рақмас бірмежен жезісін юраца шлепір вылы жей бірі. Анатолий Музыкантов, балетмейстера, Хузанды культуры институтенде вренне. Ундан чваш патшалық юруба даже ансамбленде ішлене. Тударстанри Шепрель районенде Турхан уби ялінде журалза үсіне аджан, пәдек чухне үйнер шкулне жүреме май булман. Чатмалла марташлама врене скилнебе шин гурман шерде вортын зекелене. Шитче сакрымыш классенде клубра шумады шиделичен дашлаттымырча Азилет Анатолий Николаевич. Ялдан ним вренмедер иншуда гайзагене был.
чатмажук евар. Мәжен дезен, ытызен бурдер хулар дезен школы искусств бедерне или училище культуры бедерне, а программа на 11 утра улуштармаш манжын. Вот, нужно время. Я бы на бедердем дедем ухтанды был, ним де бамас. Хоть те темен бедер, туру банынжи пулмазан, ташта да время, жикшерин чудут бедереш, пурбір ним де даваймаш, пушпарабангана шабаш. Чуваш Янгыларым Вали, Марина Корягина, Юрий Стефанов.